Ćao! Danas ćemo govoriti na temu prva linija otpora rodnom nasilju. Pol je naša biološka odredica, a rod je skup očekivanja i normi koje pred nas stavljaju društvo s obzirom na to da li smo muškog ili ženskog pola. Rodno nasilje je usmjereno ka nekoj osobi zbog njenog roda ili koje nesrazmjerno utiče na osobe određenog roda. Najčešće pogađa djevojke, a nerijetko i momke. Iako većina misli da nema ništa ljepše niti romantičnije od ljubavne veze dvoje mladih, istina je da se nasilje dešava i tu. Ovo je najčešće direktna posljedica tradicionalnih rodnih uloga, odnosno onoga što se od tebe očekuje s obzirom da si djevojka ili momak. Od svih vrsta rodnog nasilja najmanje se govori o seksualnom, a veliki broj mladih pati zbog zloupotrebe njihovih intimnih snimaka, poruka ili fotografija, čime ih kasnije ucjenjuju njihovi sadašnji ili bivši partneri. Rodno nasilje ostavlja dugotrajne i ozbiljne posljedice. Osjećaj manje vrijednosti, nisko samopouzdanje, kao i uvjerenje da nisi dovoljno dobra, pametna, hrabra ili sposobna osoba, ženstvena ili muževa. U tu spadaju i anksioznost, depresija, suicidalnost, poremećaj štitne žlijezde, poremećaj u ishrani, čir na želucu, izostanak zadovoljstva u intimnim odnosima, osjećaj izolovanosti ili pak samoizolacija, nezadovoljstvo samim sa sobom, svojim tijelom, uvjerenje da je osoba kompletna samo ukoliko ima partnera ili partnera. Dostupnu podršku možete da nađete na primjer na online i offline savjetovalište koje je anonimno i besplatno. Termini se mogu zakazati slanjem maila na nvoprima1@gmail.com ili na broju telefona 069 416 448 ili 069 387 061. Seanse se zakazuju po potrebama mladih, a najčešće jednom nedeljno i traju sve dok se osoba ne osjeti dovoljno dobro i sigurno. Osim toga, redovno organizujemo radionice o omladinskim servisima i volonterskim klubovima u svim crnogorskim opštinama, a o njihovim terminima se možeš informisati na našem sajtu kao i na našem Instagramu. Na raspolaganju su ti i brojni edukativni materijali, kao što su brošure, stikeri, publikacije i priručnici koje besplatno možeš skinuti sa sajta NVO Prima. Kako ti se dopadaju naši najnoviji stikeri? Možeš se obratiti i pedagozima i psiholozima srednjih škola jer su i oni prošli naše edukacije o ovoj temi. Omladinski servisi i klubovi širom Crne Gore su opremljeni informacijama i materijalima koje smo spremili za tebe i tvoje drugare, a možeš porazgovarati i sa administratorkama i administratorima ovih klubova koji su također prošli naše edukacije. Ukoliko želiš da proveriš da li si trenutno ili si se prije nalazio ili nalazila u zdravoj ili toksičnoj vezi, možeš popuniti It has to be love upitnik. Ovaj upitnik je u potpunosti anoniman i na kraju ćeš dobiti tumačenje rezultata upitnika. Ukoliko želiš da sa nekim porazgovaraš dodatno o tim rezultatima, možeš se obratiti nekome iz našeg tima. Također, ukoliko želiš da podržiš zajedničku borbu za ravnopravnost i kulturu nenasilja, ako prihvataš činjenicu da žrtva nikada nije kriva, možeš se pridružiti našem timu za vršnjačku edukaciju ili za volontiranje. I također, zaprati nas na Instagramu.